in the program. Ehurreje yo kurundana sente miliyoni rushanje zo kurwanisa kasasiro y'obucupa hamwe n'obuvera mu rurembo rwa Mbarara yatongozebwa RCC wa Mbarara City South Moses ariho ambuga nkuru za Minisiture y'amizi n'ubuhanga bw'ensi aho muri Mbarara City. Thank you very much. Ogu nabwo yagaruka yatongozaho kina cyo kurundana mu kasasiro y'obucupa hamwe n'obuvera aha mwanyogo. The West Banker, the Ministry of Water and Environment, Mbarara office. I move around. I think I launched one at Lato. I launched another one at the Abattoir in Ruti. I launched the other one I launched at City Council. So it can only be by the use of these recycling banks that we can stop the littering of these plastics and these plastics that actually destroy our environment. Omuhurreje yo kurundana sente z'imiliyoni rushanje nihija korwa mu bintu nyamwinji nko kubyara emiti okuyonja orurembo hamwe n'ebindi byinji kandi habero 30 by'okwezi kwa mushanje omwaka ogu bagereho kwiruka kubesere Save Rivers Marathon. Ntwenda kuteeka ekitweta floating net aha Rivers etuyambeho okukwata obucupa na West Indies yona ekuberi disposed of omujera gwito abo kuba omujero ogwe ni gutukwataho twena nk'abantu b'Mbarara ninga abantu ba Southwestern region abo kuba Rivers ne covering districts nkamushanje kuga bwejo ka Lake Victoria. Esente zirajo mu kwiruka kwa Save Rivers Marathon nezija kukozesebwa kombeke by'inabiro na 50 kwetororo rembo rwa Mbarara ebyo kweraho mu kurwanisa kasasiro y'obucupa hamwe n'obuvera gasha kwa Elias Rutugusa.